di babawan di inang natahulong yon. O petidong mangidong kami tumatulad bata. Asa ang giyak niya tujulun niya riyon, di suli kumpara ni ibotan namin yon. Asa dilihon na ibaso, dilihon na guguun, tujulun niya riyon. So ang hatang studio ito ba namin, tibon na diyang rumah tibon diyang sobo. Nung tibo umur ni inang natahulungon, kung tibo mga umur ng poso. Sa isolo sa untuk dia. Nung nasa natatalo ito na yun, tingnan dari dia pasador niya. Horas na jalan gabihan. Jadi sok-sok itu memang berbusuk kami. Labi. Neng Roma kami itu pada boton. Kau nak masuk itu sok-sok ini lain nami lagi jom. Baik tahu mau musik. Keluarga ni lain seperti juga jom kami tuturi dong ya dongan muna alumni SMP walu tolu SMA walu si dorong narong di seluruh Indonesia narong berpatuduhon asal doang iroha seperti mana duita di nama satu kamu lima bekir lepas berhak ini dua nung gulat itu at paso-paso nung di dialog na dua-dua yala masih habang kota nandiyan matutu sudah hamang pinopar niya dito di ramot di bata di masyarakat manang dia be hamang mangula bilion sa ipason dot at percalonan alam tujuluan bilion sa terlungo di kecek niya di hamang sawatin at ang uwihan dito nanggodak kiat at pinopar dilihat di bata tuna dua nandiyan matatong nang penunggongan na dito isa dan ni roha di amo tong di ihot masih kolong ni roha ni Tuhan Yesus di amo ang dia matutulan tong masa dan roha di bagasan la si roha tumpe sa unang karoro namin ay mewakili sude at kadongan magurang SMP walutulu SMA waluwono si borong-borong laut patutuhon sa pagtinonan kita di masa ngayon. So ini matutuwa na acara wilgo na ubadaw tuwa na kaawat-awat asa go las pirohan na kita law kawahantin na tuwa-tuwa tuwing na nagpasakop kinanay. Tuksong onipe atas yak kami songon angkara dasar do gadin ilumanetik titik akarungat taro seluruh Indonesia bahasa tama tuksa dia pelai na patutuhon do na do sude pas sabat tinaw na do namasa na to kamuna so harus padang takot na masyata po di studio Ina di perguena bil asa dohonon namin bil mapoki bahul-bahul patsalongan bil matandi muna sa asuuton lucu-lucu para kapacamatan matutup jadi sama lima akamang guru hidos ngerohatta ala nung arong pagkatayon dohon hamuak kalay namin ba mola tuppe dono siya kami pasaribu mola tuppe hela nami dohon baru nami hulo si habit las somonina tohok tunami uli maro hamuna guru dapat mikai jadi somonina somon hata siapa seribu ba nunga hu pasahat tami tu ka amang guru ta ba mau mobil Mula siya kami buona tukke wala nami do baru nami do
Wala. Sudah gak dia yang Brazil. Sinaga hadir na kani. Ito si Gajang Ratu. Kasi Gajang Barita Gabi, Gajang Barita Horas di Hamo. Ito, doon di Hohela. Jadi anak sungon dia pe, Nabi Nuan Yuma. Doon ang kay bottom di son. Lasrohan ibadah mo, lasrohan itong bibla, ito na. Jadi, sungon iman ang dia kapahog po di son. Pagkiksor matua. Diba, pertinuduhan anak, pertinuduhan puro, tutulan na rin. Iba pag-iduhan namin. Jadi sungon iman, di Hamo. Kailan namin. Lima di pertuawan ni nagpuro namin di Bagasan Tikyong. Dohon-dohami na berduka cita siya na nima. Ala, nung mga gabi yun, nagpuro namin yun. Asa dohon namin masundong ina dua-dua, timbori tiyang iruma, timbuat tiyang isopo. Nung mga gabi, nagpuro namin na utuwa, sa yung gabi na mahamuak ka na poso. Jadi, manaksungan dia pe, tupani, ulos na buhay patupang namin. Ba, lasmarohan ibadah, lasmarohan to dimana. Amang namaro namin, nasaborhan namin. Antara Sonia Lusira Jai. Pendamang ma, musik na upang. Hula namin sa luhut na Rane Mahamo, Raja namin. Amang pada namin, baik kondak siusyuki, asal siusyuk kami sa luhut na hula-hula namin.
mamu mengalahkan si mamu dapat persaunian. Matutu. Saat solu, saat matu bersiap. Sama saat ando namperu nami otu pada dia na persatok kinani. Saat mamu horas jalan kalian. Matutu Raja. Lalu nga masih tadi parang daw ni Behita ka mang buru ba. Saat naima. Jadi dia amo naman namin. Kita buat siyo binat pamahatan. Baik tamak mas tiyo las palumudamang patuha sa hatan. Bolo hula-hula naman koko. Asa ketong jatuh pakai anak koko. Sabi mga utak pula. Tinggal di koko. Jalan yok hula-hula pa koko. Jalan ko utak nonggong. Ikaw nung masuk. Bolo horak kailangan natin. Kaya natin nung uy. Bolo kakabakil ang pinisip. Bolo naman sugaluhi. Ay mo ini doktor nonggong. Yung mamasuk. Imahan mo sa nai. Mawiyang nga rin ako ba? Ang mga pagpunani na tinong matay pinagkiko sa mga gano'n ko umurak pa sa nila mga tato ang pangit umurang jadi sa ipinang mga pinapahal at alam sabay niya ang nakapasapasunan ang katipinan ko pero niliwa ko itong pinata ipinaparibang nami nagabi Kalau gabi mau lahor ko na masugi. Ako hindi ko nang gagawin ko. Kasi din nino. Pero sinatotong. Ipagkuhan niyo ako. So ito ang pagpapali. Bakit namin doon? Para mo katokan. Ipinaparinig namin bawa. Para katokan. Ipinaparinig namin buong. Kalau nak kami ada buku. Wala pa naman narin kami, masaad mo na lang gawin na. Mula ni Hari, si Pasara man ang bulan ni bulan. Tuktuwang mo mapagkat sa kilang rutang batabana, anak si Bartahi na malo. Baru muna pe, natakas, nabuhay, pangaluan. Matutu. Matutu. Asa at rohas, tuwan si pura-pura. Tohas na mo di pasubig. Turis na mo makaratuan. Oras mamuyan ako namin dalam mo. Matutu Raja Namis. Sun masahat tuwapian. Masatan kamu masahat masuk-masuk na gulang itu kamu. Oras mamuyan ako namin dalam kami. Matutu Raja Namis. Siya tumula-mula, siya tumula-tula. Bayo makotang mula sa malumutok o naksoba. Kasi hutong sa pupornahon. Tukot ang impala ng mga piola sulusibahan. Sa pupornahon.
Raja Namio tulang nami pamasu-masu jelas si panggungkom di puparan na kay mamangkot. Okay. Matutura Raja Nami. Ay perbulan siya baru. Bulan na yun, yun datulang-dulang. Dispiha na pasupasok na pinasahat ko nila. Binatama na pasakon. Buwanong muna may markuhan siya. Oras magulang muna ang natin. Oras magulang muna. Ibe. Ibe amang na marunong. Grabe ba? Kaya na marunong ang anak ko ni. Main ma, ano mo man sityo dohot hasa-hasa. Asidot kalau domana, boy dapat dulu kemana lagi. Jadi di habu Raja Nemang Urnami, kami harga siap. Mas prakasi dulu habu, taringot sibayan. Jadi usuk kami dulu habu takas, unang gabi salah pengalakkan kami saat tunggu di alaman. Jadi jalan takas dulu di habu dok kami dua hari tempat kerjaan. Mana tuh PMN berdudi, kubuk duti hari panas orang di mana, keras orang tadi dong. Jadi emang baru, besok kubuk kami lagi PMN habis, dapat duduk di mana duti nata. Mana tuh tuk song di be, dari kubuk kami emang berdudi dong, emang habis. Las maruani barang bu, las maruani tu bu, lau mangaton, emang hubus kami. Song di dok kandidat dua, sampai rumah baki, bagi bawa pencalonan. Pirma tadimu selalu dan lucu-lucu mah angka pacamoda. Matutura Raja Nami. Jadi di pasar Ramadan di Idora Bison Mai, udah kami nakki secara hidup singkat di Ibu Tanamion. Menurut ngatung macam-macam umur di Ibu Tanamion. Sara pasu-pasu do kamu berena Bison do namun Mai. Pola do umur di Ibu Tanamion satu marsar siap 2 tahun. Penopang lagi kubigani masyarakat seluruh 170 Raja Nami. 170 kon siara sopiro don jauh berenang. Jadi ditayang nabi jauh berenang. Kami tulang rumah kesehatan mereka kamu kipas samu tulang doa ke parmalasa kamu mau pagi don nabi sehingga jauh berdak kamu song ibu tulang masih taruh pinapang tak boleh ngajak dengan nabi jauh raja di pauron nabi hari tinggi mau tuh sorry behar raja pasal tabi jauh song ni rok kanina dua ada hukum mah tunggu di lot tadi pasama tunggu di horbo nak saru batu kamu kapino pernah ibu nabi tujuh nadon bangiri bahwa sayang nabi saat butuh nomor ini satu nomor nolong. Matutu. Asabi nanti kok kucur main na tuh bisa lebihan. Pada tuh dia be bila pergi botol dia pak mengalahkan saya lucu angka pada orang. Ulah pasal. Kau ngapa nak mulai.
si Raja Tugas Simamora na adong di Kecamatan Sipoholong na maringanat di Hutaraja. Lasong songanido hahambuli dohot hita na marhamaranggi na siya bonabasugin. Las disemna dohot panabol pabultak alahita do si seda ulaw panabol do pabultak boleh hana suhu ginama nagabe si sareaon na. Jadi ngados tahin namin hahambuli adorang so tu panabol pabultak parjolo mahupas hatamen no pertikyono tutungan ni otuta si Tugas Simamora na adong di Kecamatan Sipoholong. Baru gendongan nasib bonapasugin nak dohok kandongan panabol pabultak tolu bagian ma diharorota abang ada masa tugas tayo na tuhamu bungan itu ke Simamora. Dua tidak bisa na arong ating pintu aki. Nah, dua on pelagi itu keluarga. Udah majora agak ku nang musuli. Sihangane mangan. Jadi ison rodo pertemuan Tugas Simamora nah adong di Hutaraja Dolok sekitar no. Jadi baru terbentukan tanggal 15 Oktober 2020 tahun. Alani ini tuh abad waktu Bapak Tanto ala masuk doang anggota baru Pak Jogi memang siapa kudo alai sekretaris mana sih di pengumuman Tugas Simamora na adong di Hutaraja dulu kami terapi marohamuna deh laos kedua obat tu anggaran dasar anggaran rumah tangga satu mata arong kota Batupa apalagi tu amat tuwe sunate anggota kupasa manomar hite berharap dan matuhamu sosial ta dohot tekeles sudah anggota lo sarung kakaguar nodisi berkamu mai dan ngani pado mano sudah baik perang rodiso baik penedison ibado musuh isi sudah diwa makaguar disi iman not di balsakat berharap ta tuhamu imara siap kami pumuan Tugas Simamora piloto sadario negara tangan menuntun hidup siguro ibanya lububa di hamlo kaya ng pernah iba ko kamu tutano parserahan dari kamu mah nadi bola pasugito lasohani akka namak kaholong ina kagajang berhonong nabi doha mo na iya ng pernah iba din na ako paburhato inatanaw sa ubatuo ang kamato dibulian na di hamu pinagpar asa sa ata mo tulog sa ata tuturuan asa yung pangatong na nilalam mo na nabot at kanililo ang diya sa tahi sa ulo kami kumirik kami doon na sa inyo naman ka anak kasi ang doon kaparawek ko doon kaparawek ko kumirik doon dos rohan muna ang diya mamarito siya ng ludos rohan muna doon kaari naman ito kasi kami mas panap ko di ba di lota palagi ko ang kebato di ba sa pasudata yaka ugaw doon di ba sa paso ni kanila nakahululata ang kebato duwag di ba na muna ape di ba sa buwan muna abin di ba muna asa sa kumato ko isi duwa mga nani asa ay magsulo tayo magjulat sa bado julat tayo tamo haulu matong putol bado paso-paso na uli paso-paso na nandiyan ni mana hordo adunta at mo itong ahaman itong manilawi di mana-mana mga batang bado Adong kadami lagi pagkakato na tuwa kung ano isliwa dulu harus roha dapat kapas-paso tujuan teon sama kabar pemakai kerja di yang terkumpuli maka inginawi soalnya mana boleh pasang boleh teman kita mulai kami jatah gabe ke rumah ada di mga dia nama amin ke rumah abang nahubar
tiu las peruno matu kakara. Hata pasu-pasu dohot pamiang yang dipasahat ni dia buat kedodoran tubuh hula-hula dengan kapal ruang dia mau menjakong dagingmu langsung bertubuhmu jadi semua siapa bisa berarti ini ada adok sawotik otik sosial jauh nama penarita dagingmu lubuh otik terdiri so ini baca apa siapa bisa berarti setempat oleh itu yang bersama tu bagus kalau ni Alison Malia Suni Bisni Negeri Utaraja Dok Lori Cesima Dok Kepala Desa Oriakka Inanta DKK Rampa Midison Nahu Paburato Don Naguto Iburian ni Idokon Mengaon di pasu-pasu di Batama kita bay apa sudah semua kita bay hagabiyo kita bay habistar hasangabot do tamorao kita bay do peteng nyur di amuna salu na bokaran ni tambur so ni mahata sa kami utima dito hatta berengan basay mono ulo to sa daryon lumubi ma dia kamang barukku dakal parang nasirahat bononokku honokku puji majahoba ni tondikku unang harupahon tingkat di basah basah ni Tuhan ini jalamu sadario di ita saluhukna di na pado-pado manang ng maralaman na bernamyon tutur saluhukna ulodi ris son na manabu jojor son na marswanemi tutakas na di jalamu akamang baru pasu-pasu dari gani san hula-hula muna sa luhukna sa dunga tubo ali-ali ng pariba ibanorokon basa ni Tuhani di jalamu sa daryo mulai siyang namamuk sa hatu di baga sa daryo sila lauruguruk sila laurugtuba dadanak na may nangarong namarungutub namadua namagulo sudi marlas na ro siya nima ang giyak matong di saluhuna hata nauli hata pasu-pasu nang hata dito wata na ditarparhon ni hula-hula sa luhuna ng kaning dohot dumatumuma puba pariban nang akaliale ang giyak matong asape may ni si majujung mo tukus ditukusan muna abing dia benga muna diyak ka hata pasu-pasu na dipasahan ni naliat na lolo asa na hono nami ma songon nilok ni situ tua asa tibo manolok ibu torunai ma mual tahu ya hata pasuan hata gabi nang hata dia kasih tua na dipasahan na di tuhamuna di partikianon apa muna matong martonga di jauh Matutu. asa ema tutu asa tutu main na du tio ina lote ya hata pasuan hata gabi na dipasahan nami sa luhut na situ na to lumoy mo ng hula-hula sayo nang mamuba sayo nang mamose Matutu. asa imat itu sa batuluhali asa ay marjulat siya batu julat na hindi batu tabu-tabu hata paso hata gabi nang hata dito hata nataripan di baga sa ron tuhamuna sa luhut na yan ako nami takas mayatong apo muna ma martonga di jabu sinubuti mahami raja niya mong barut Kemudian sulur-sulur dari negara dan kami apa yang muna kita Tuhan yang lepas sebab kita kami sendiri kami doa kami jangan kita sudah sedih pasal sesuatu matutu ujung ni ulaut partuaw ni Dainamon makamunateon tu jauh bagi bata alam akalado tuh dekat Ani kamu bulan namin mga sabaratan namin pro disbetay kung natoro na manghihugton Pulau Non
Atau mengerti kami ditikin harga na minahonmu sadarion. Dohot, berapa hata nauli, ada pasu-pasu, akas bahenon, dibayar kamu di kami. Kagumui mantong, ditanyang muna, kami doang tamat-tamat suari bata. Di pasah di batame, karena kami ulah-ulah dengan tauta, pengasa paradatan. Asa, marhitiak kai, karena nyami ang kadara ni gol nami, di bagasan na margaiya doon, mas groha. Beremon na mantong, pasu-pasu na pagkahisyan, Tuhan ni bata. Marhitiak kaulaw na rin na natapahat, nataula sa lariyon. Itong kurang pinahungurang, pagkakonon namin, dihata namin, pagpuling namin, God, sudah tahe, na upar tulaw non, dihilalaru hamu, raja nami, marpamwati baru hamu si Jaka, sudah nauli, tu, marungan nijab, martungan nijabu, so untuk kita tua-tua, horbo si tikotado, partabang nawalu, mangagati di balian, duran tong barangalu-ngalu, hata nauli, hata pasrasuan, hata tangiang doh tak pasu-pasu, huwa puhai mentong, martong anijab. Madre. Memang itu saat itu cuma satu waktu yan. Mengasahat taulah ulang pertuan niya naman. Saat may tahoras, gala gabian. Matutu. So ma si Tungkoti ma. Nahubing mo tayo na tao. Kani, siya ito sinuhata, lububin ma, lumadi yung kunaka, buruhulata. Naikon ni Besibesata, pinatawad, pinalaho, pangurhatong kita. Alani ma, asa dosta kita, dosto hata, pinalaho mga orador. Alani ma, parmusin namin. Grabe man. Nung aliso kami, pinopar ni Denamon. Masirang mahami sa pagkakigoni. Siya tayo nang nahuhahulong yan yun. Ang kaya matong ibuli ni Denamon. Tok ari naman yun. Pinutuhan na, diya ka kay Miumo, diya ka namin. Diya ka na nanyoto, diya ka pa po namin. Dukok kutaro kami din ang nasa ulo. Alam niya magparmusin namin. Bahay ma, musik na ako partisi.
Kajolotik, kajolotik. Jadi ada seorang pertandingan mau kamang kaya. Nasa joma ikon mate ikon mago siluki. Namangolu ikon mate asatu tinggal musik. Jala ikut domalake asa sudut bakiti tu hasa ngapun. Saluhutna kama nami ina nami oparan ni inang nataholongyon keluarga besar marga purba sono takas di bereng hamu akamang akainang son hami jongjong sian kuriat HKBP Utaraja mengobat suruh kami atanami ujungoding parjolo inang nataholongyon nabatu duhon nado teruhan parabot ni roha di parngoding ni inong taon alani akamang akainang alahu bereng hamido acara mulai mabuka kita satu bagasan partikyanon di bagasan lasniroha di bagasan nauli na dinggan alani pos marohamuna di pudian ni ina nataholongyon alahu bereng hamido akamanginang bisa dan di rohamuna di adat parsarmatuan ni natua-tua nataholongyon pas ni roha ita tujuh hoba naikon pasahato ni debatama tuamu salut na keluarga besar purba aka pasu-pasu na godangi nasihat tuhata aka naso haru dapat di hagabeon di pasahat tuhata may aka orang dapat umurna inalaw mahasohotan di patungan tuhata ma aka sirokap ni todi at ito nga dong aka manginang aka paparan na tuwa-tuwa na dibagasang pasahiton malum mato akatik kinanang ro di laho debatama hama malu ni pasahiton asang giat ipudian ni inangon boy hamu saluhut na keluarga besar marga purba lam tu akatik na ng romarlas ni roha alani atik sosadia pero nakamanginang so ngati ni ilumanete nanang pasahaton ni huriata so magkapatupa ni huriata KBP Utaraja dohot siyan akapunguan na adong di KBP Utaraja ina na tului so itong mamarpakurangi di bagasan roha muna alani itu songoni pehata na bupa sa kami ilongani de bata mahita no lapataruhot inan taholongyon tu inganan para dia na pasatok inani dohot aka adat penon so adat siya bata hatotta totong ma dilongani tu hatta ita asang giat pemardalan hobar tulau malirohani de bata songoni mata na bupa sa kami mewakili ruas ni HKBP Utaraja parhalado saluhutna akamang tinang songoni mata siya nami butima. Nami Picitamu itu S turun S Picitamu itu S Pangisi
Dohot buarnya nama Tuhan Yesus Kristus. Dohot buar itu di perbadian na Tuhan palangit dohot tanomo. Ahu dohai heheon dohot nanguluan nina Tuhan Yesus. Na mangulu ganuk na porsia di ahu atik pe mate iba. Jalan mate bi iba na roli saliling nileleng na. Martang yang mahina. Ale Tuhan dewata amanami na di banwa kita. Mengadili hukum anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matian ala nilu sanami. Jala di panguluholu ibana asarapotan hati hura kohotang uluan ami. Masih maroham dihami. Saya acari dalam apuli mahami. Asal orang mandili hami. Ala nang dijuho inanamyo. Batubu maha porsion nami jala pabenget maroham nami. Makirim tihan rosubo. Asal orang mengandungi hami. Songo si pilih-pilih na sumar pakirimoni. Dai di rohanami tuho ay boro si pangapol boro haposan nami namasika tutuhoro kami sahat rodi hasusudani bohal nami. Amin. Tihamu saluhun na peparando putanto torok tuh hidah kami. Alan ini dinahuida kamu akka perempuan. Manang buruna be, manang paromen be, bernuansa baju putih yang hijau. Nomor 8 di sini habis bukan saya mau masuk ke cita. Salpuna lembut sekamuna romaka jelas rom. Alan ini mah akan itu kata yang terakhir untuk memberangkatkan ibu tercinta. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus ke jemaatnya Ibrani. Demikian bunyinya. Ingatlah akan pemimpin yang membawa firman Tuhan kepadamu. Akhir perjalanannya lihat dan tirulah imannya. Ingat kamu mah memang uluh kamu. Ujung di perjalanan nama idahamu jalan tiru kamu mah bersama. Sepuluh saya dah kamu nak tutup guna. Pasal dua hon menggoda tu kalau salah budi. Mana korok tu guna itu kau nuse. Tak saya biga ina nama cakun menggoda tu. Alani di hamuna peparan dokuran kau. Kami atas nama perhalado. Potorohatu. Kalau mudi dihoi nama pu miselda. Saya pindah begini pergahul-gahul naboro tu. Si pature narutu moho diaka angki bodomi. Adi amang. Si patigor nabeku. Merperpui mai abul jomi masih madua. Terlemobi di ho inang si jodi. Bahwa guna mania. Ngabor hak dong muna berbeda ini dari dia rumai. Iru rumah berbeda, iru rumah murah mekel. Ilumi, ilu pas-pas beda. Aku selalu doa, sama nabosan di Bapak, saya selaku hamba Tuhan, saya saluti. Itu pahala buatmu. Alam ini dia kamu nak peparana. Nian secara mandiri nih. Malu-malu mulu ikut silian muna 5 harapina itu belum seberapa. Alai tanya aku kamu mah asa rohono mah soner udah dua. Makuli na susui kongon di babuan. Poros samu na di pangartoan. Somoni manan hami jadi bona pasoki. So tum sepele hamuna mamereng na di bona pasoki. Nian yang dihakikat pun omat di studio ini. Alai dia bagaimana doi sumber berkat. Molo na pature-ture na dua-dua. Baharu kita yang nakonna guna na profesor na binenay. Alani ada gasa tiyo mengasahat hata noli hata gabian hata pasuan. Na pinasaannya kahulong-hulong na sakitjang sa rodi turu. Tuhat tama na mga rahudi. Tuhat tama na mamasumasuin. Asa tikunay giring-gir
tulog na rata-rata. Amat tarewatado na mangiring-iring. Sulinas kahata na uli at nadengan sa itu hata na basautosa. Mulati man itu hata, mulati man nandito sa loob na martanya kita. Mulati man dihuli Tuhan, tira mo dihoro kakiling ni obutan tuburo. Siap pengakuan. Sumalinang nanibo na basok ito. Laho pagudukon. Laho peratuan. Nang dinamula bibina sila Tuhan. Asa horasi manasina na di pangaratuan. Oras-oras sa amin na di mga basok ito. Paso-paso le Tuhan. Akan namar kolong ni Roma. Mangurus. Inanamyon dihaduan na. Ali Tuhan. Karohong na yung mga dainamon. Tinala pasarap ginanin. Tugbatulus sa amin Tuhan. Ibagasan las ni Roha dugo na siya po. Paso-paso man hata gabi. Hata pasuan na pinasaan niya kahula-hulana. Jujung man isi masusuk na. Abing dia bingan na tuat siya parana. Hata panggawian perurasan. Naong pinasaan niya kahula-hulana. Nang nawapamat sa huta tuloy Tuhan. Tuaka kuparan 20 tanto. Buru si bagariya mo. Pinuji maholong milya mo. Paso-paso ho mahata minat kumasahat kami. Ibagasan Kristus Diyos Tuhan namin. Amin. Arete kita. Tulu-tululin. Wasau asalao tu Jesusku unada. Ay malungkot rohatku matapot od debatanku asadi labunga au asadi labunga. Baso-baso Tuhan di bata maho. Laho ruar doho laho bongo. Wala nyorori sa ni na. Amen. Patutup Sare Selim. Kolong doroha ni debatan kolong rohana totong dia. Marhite Jesus anak nai. Langsung may pamasok. Daruk yan na hadi. Kenapa na talaga sa ulo. Iya. Terus.
Saya namanya Mamodom sonang mamodom ho namartuai sonang mamodom ho namartuai namaradian sian ulauni na niulamu di hajol maun namaradian sian ulauni mangihut ho tu surga jalan nama ngihut ho tu surga ale laosma boru subagariang o putang to boru setano do permulain daging mumulai meka betano alai Tuhan debatado na paho doho Tuhan Yesus Kristus na baluho ko sa dosa doho to di berbadia na joho Tuhan nguluan na sora sudah ima na mga ramoti orbon ni bakem may maro ari perkuri martua do na mate marhiti-hiti Tuhani olanyon olo ninna to di asa maradir na sida siya nakaulona ay na mangihutu na sida do akan na niulan na sida Martanyang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di balo gijang. Kodo debata na punahami. Rodi sude ngulu nami. Sa ilehong mahiras ni roh hari nami. Asa marlas ni roh nami bay mahun Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sahat tutangam mo ma to dinami doho daging nami. Asa unang lilu kami di ujung ni adal nami. Sa ilehot to dimi. Manogu kami, asa diramoti kami, molo hubulu sami, rura ni lingkungan ni hamateyani, asi maroham, saya pamasuk maham sogot, tuhaso nangan nasun dengkani. Amin. Pina satu keluarga anak kita pe nalit naluluon, berdeutano marhiti hatan itu hatai. Tega unak tap kemudian ya. Hehe domuse pamatakon sian tanomano. Hehe domuse pamatakon sian tanomano. Suang mangulu bahenon nito hakku haleluya haleluya. Suang mangulu bahenon nito hakku haleluya saya sama dosa kami sama dosa Tuhan unang kami begitu kemujuan palu kami sana pangako ayah menarjau doa tagogo doa sana musalimin amin jadi dongani asli rohani Tuhan Yesus Kristus doa kolong rohani pada aman
Doho persauran itu di perbadian. Amin. Sama